Thutha wa miaka mirongo itatu ahingĩirwo njera-ini itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, muthia Paul Chepukue niareketie gutiriha kioho yake kuria gikeno gyake gitarahithika akiuma njera-ini ya Kitengela kaunti-ini ya Kajiado. Chepukue uria ni wa ukuru wa miaka mirongo itandatu augite gukorwo akirekererio kuma njera-ini ni undu wa kwirahirwo no family yake kuma ituri-ini ria Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia gukorwo ikimwitikira ringi ni undu muhete mwihoko wa kwambiriria muturire mweru, akiuga ndagigeria gucokera ringi mitugo ire yatumire aikio njera. Mimi kwanza mali pangu mimi mwenyewe nimerekebika, siweza tena kurudia kama ile kosa nilifanya, na hata hawa ni ukweli hata ndio niingie hapa wakuwa na ubaya na mimi, hata kama hawajawahi nitembelea hapa na wakuwa na ubaya na mimi. Na hari miaka hiyo mirongo itatu akoretwo njera-ini, hihi niki wifundithĩtie na uria ukunyitirira thabarĩ-inĩ yaku ya muturire mweru? Jela utamu wake ninaitangaza hivi, niko na grade ya shoemaking. Patrick Maridani, afitha uria urugamirire miikarire ya oho njera-ini ya Kitengela, augite Chepukue niacenjetie mitugo yake, na tukenda kumenya hihi ni makinya mariku marumagirirwo mugikarekereria muoho thutha wake kurikia kioho yake. Wakati anakaribia kutoka kwenda nyumbani, pia tunatafuta mbinu ya vile ya kumuunganisha na community na family, na wale watu ambao walikosana nao tunajaribu pia kuwaleta pamoja waweze kusameana. Sababu kubwa ni kwamba huyu mtu akitoka aweze kukubalika, na pia tunajaribu pia kumpeleka huyu mtu mpaka nyumbani tuongee na community, especially wale wamefanya kesi ambazo akienda peke yake community inaweza kataa kumkubali. Tunaenda tunaongea na community, tunawasia kwamba wamkubali huyu mtu, ndio wasifanye tena uhasama wajipate tena amerudi huko magerezani tena ama amefanya makosa tena kwa community. Kuringana na uthuthuria uria wirigite gutafanyo ica ikuhe njera-ini no ya Kitengela, hari oho 10 no umwe tu ukoragwo akiaga kwamukirwa ni family yake. Maridani agikiaritana kuri family cia andu aria me njera-ini undu umwe na muingi gukorwo makiamukagira oho aya niguo mahote kwambiriria miturire mieru manyitirirwo. Tuko na group ambayo inaitwa pia ladha ya mtaa ambayo wako hapa Kitengela, ni group ya vijana wao wanasaidia hawa wale wamekataliwa nyumbani. Kama huyu ambaye tunampeleka leo nyumbani anaitwa Paul Chepukue, yeye tumeongea na family members na ndugu zake wanamsubiri. Tumeongea na employer yule ambaye alikuwa amempatia kazi kabla hajafungwa, na huyu employer amesema kwamba ako willing kumpatia bado kazi. Chepukue akoretwo ohetwo njera-ini 4 guku bũrũri-inĩ, ari njera-ini ya Nyahururu, Kingongo, Naivasha, na muthia ratiriha kioho yake njera-ini no ya Kitengela kuria ahohirwo ni undu wa kunyitana kiahinya. Endelea kufunga mkono. Ngiribotera Kameme TV, Riturakoni wa Njiro wa Foro.